Chung television janaba megoi the thunderway asai gan butong jang chu chaku megoi na khang the People's Chronicle tong kabi sume headlines padop loname chom tampat mai thuizin lu maring mai Ray Mikho Kuki militants re Sanasavi village Imphal East district ko attack sume thapang da bamme Impact TV tong video journalist kan khat kabi kante Kuki militants rate thamna pokpi ko attack sumegan ko duty tanaba mai Impact TV tong journalist L Kavichandra Maite kabutina all working journalist union akatni editors guild rate tanna nunimak mai daukante Salungpam incident ta nunimak mai daw na khong chipade tong total shutdown rate kalunung tong panti ko kabi mai tipat kante JSC re government offices koi bangkangi sakane Manipur tong Chief Minister N. Biren Ray, Imphal East District tong Thamna Pokpi akatni Sanasabi bam ko, Kuki militants Ray attack sukan may ko, gan pade kabutina, kamay ritanna nunimak may daukante. Veteran politician O. Joy Ray Sana, Manipur Assembly Rule of Procedure Thailina, Manipur Legislative Assembly hay, dungleng kathumni na de tumay sakane, kamay state ko padba may lulung kaway Assembly Station dung may he kage nai ha etuna saye. Committee on Tribal Unity Koture, Kangpok Pe District Kau Asai Lokon Kong Charok Kore Tingzin Kong Charok Pau, Kong Rukadetong, Total Shutdown Kaupat Kante. Dolanai Lamphil Patko, Workshop on Implementation of Holistic Progress Card HTC Ashetong, Multipurpose Hall Kau Lampat Kante. One-day training program on capacity building on rare diseases Rimsri Langna, Dolanai Susrita Holko Tetke Kante. Katang dat ko ting nay lam lalo dat ko. Asay tong Chung may temperature 23 degree to 8 degree Celsius. Asay kung sila to kabi sa may headlines tampat may dokri lolote. Chow na ba may goy tani manggay di ko.